Dibor kaham jotona ang norong no types lamsugo ang miyawo kaisa videos namjak tini Tiprajuk bini case bagai Delhi High Court hearing khainen bagai phaimani hinai tini bu hearing ongkha double bench or Delhi High Court judge je hearing furu आज चला bini husband by call conference khaika video conference khaifuru judge आज चला nasangka nung tabuk sabo bai thangna muchu khnai आज चला busaka bo ani bihik bai tai ani basa bai ang immediately thangna muchugo ke tai ang chakri bu je khai tongmani a jago bu join khai muchugo tamni ke ani family abo basi chole na hinke ba ama hinei bo judge no saka ke judge bu sangka je chalani parents rong no nor ke tam khaina muchu bo to adult kaisa adult na chung ama ke toni meya bini bo freedom bini tongo bo sabo thana muchu bo thangi mano ama hinei tini je Delhi High Court ni je divisional bench आज चला no immediately release khai dikha उनके आंग अनेक न खुशी ताम निके चिनी सिस्टर नि बगै आंग आसे काम खाइ बसाइ न रिहेबिलिटेशन सेन्टर नि आंग रिलीज खाइरि मानमान नि बगै कोर्ट नि अर्डर तै आंग बेलेकेन हामबाय नरक आनि भिडियो नाय तंदि आसुक न तिनि नि अपडेट्स हामबाय